Il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jerfa' responsabilità politika sabiex isem Malta ma jibqax jiġi mtappan. Stqarrija ċara li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn tenna li quddiem rivelazzjonijiet riċenti dwar is-17 Black. Muscat m'għandux triq oħra. Adrian Delija kien qed jikkummenta wara li pparteċipa f'konferenza dwar il-qasam tal-fintech li saret f'Lukanda f'San Ġiljan. Qed naraw qed nirrinfaċċjaw din il-problema, sempliċement għax il-Prim Ministru ma jridx jieħu responsabilità. Il-Prim Ministru ma jridx jipproteġi lil Maltin, lil Lawċin, lil Malta, lil ħaddiema tagħna, lil żgħażagħ tagħna, il-ħaddiema għax irid minflok jipproteġi l-tnejn min-nies li evidentement żbaljaw. F'diskors tiegħu tul din il-konferenza li għalija kien hemm preżenti wkoll id-deputat Kristi De Bono, Adrian Delija qal li pajjiżna f'dan is-settur tal-fintech għamel avvanzi kbar, kisbiet li komplew iboġġu lil Malta fuq il-mappa bħala mekka ċentrali fil-finanzi, fit-teknoloġija u fil-gaming. Madankollu episodji ta' korruzzjoni u tixħim li ġraw riċenti qed jitfgħu dell-ikraħ fuq pajjiżna. Dawn l-avvenimenti qed itapnu l-investiment f'Malta. Malta's recent economic success has been overshadowed by corruption and money laundering scandals, including the death of a journalist who wrote about alleged graft in the highest ranks of the government. Some European lawmakers have raised doubts about Malta's rule of law, and you cannot blame them, unfortunately. The past months have seen Malta being placed under a dark cloud with regards to its financial services sector. Anki tnej fil-għaxija fil-Parlament Adrian Delija kien ċar ħafna fil-konfront tal-Prim Ministru Muscat. Jekk il-Ministru Konrad Mizzi ma jirreżenjax, ikollu jerfa' ir-responsabilità il-Prim Ministru Joseph Muscat. Jekk Keith Schembri Chief of Staff ma jitlaqx, ikollu jerfa' ir-responsabilità il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien qed jagħmel dan id-diskors waqt diskussjoni dwar mozzjoni urġenti li ppreżenta Adrian Delija nnifsu u li talbet għar-reżenja ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri, seduta li fija l-membri tal-Gvern lanqas biss lisnu kelma waħda dwar is-17 Black. Kellu 7 kelliema. L-ebda wieħed minnhom ma tratta is-suġġett. L-ebda wieħed minnhom ma kien kapaċi mqari lissen il-kelma 17 Black. Il-Prim Ministru ma ġiex. Il-Prim Ministru ma tkellimx. Il-Prim Ministru baqa' sieket għaddew 3 ijiem. Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jaħrab, il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jevita, il-Prim Ministru irid jara illi dawk illi għandu madwaru jew jirreżenjaw jew jerfa' ir-responsabilità huwa stess. Il-kap tal-Oppożizzjoni insista li ħatmu ola mill-liġi u saħaq li dawn il-kumpaniji segreti kienu strutturati maħsuba minn qabel biex tinkiser il-liġi.